Karibu basi Makomboki. Anyitite mission hamwe na atongoria kaunti-ini ya Murang'a na aria magayukanite iguru ria tabarĩra iyo. No gikundi kimwe kia atumia kaunti-ini ya Murang'a ni kiyumiritie kumeneria atongoria acio a kaunti ya Murang'a na makiria kuma gicigo kia ubunge ya Kigumo. Atumia acio makauga ati hena uteti kana bata mao ni mai kaunti-ini ya Murang'a. Tafadhali wawache siasa imepitwa na wakati, kwa sababu maji hii inapita kwetu, lazima tutayanywa. Na ndiria mundu ararehe mundu gwitwo Raila thiini wa Murang'a, ithuĩ twina ruo ruingi muno. Turenda tane ya mai tondu ndiria ikugera gwitu ni tuguteithika ithuĩ ta atumia. Atongoria kaunti-ini ya Murang'a makoretwo magitetia mũng'ethanĩro kumana na ndũgamano iyo. Bahari na hiyo Lake Victoria imeisha sababu ya magugu, na kuko na shida nyingi huko Kisumu. Raila aende Kisumu na Jamhuri asimame kama mtu anajua shida ya watu ya Kigumo. Awache kuangaika ya Murang'a, awache kuangaika, sababu hii kuangaika yake itatuletea madhara. No abunge a Jubilee no mathiite na mbere na gukirira mũng'ethanĩro kumana na gwakĩrĩria ndereti iyo na iria maugite no teti urakungio ndereti-inĩ iyo. Abunge Njogu Farwa wa Gĩcũgũ na Alice Ng'ang'a wa Thika nĩo manyũrũrĩtie mũrũgamo wa mũng'ethanĩro, makiuga atĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga no teti arakungia. Eri acio mararagia ciikaro-inĩ igĩrĩ ngũrani. Unajua ya kwamba hii maji ya Murang'a unaongea juu yake, wewe mwenyewe ndio ulianzia hiyo maji 2012. Kwani kumeenda ubaya? Saa ngapi maneno imeharibika? Wewe mwenyewe miaka 4 iliyopita wewe ndio ulianzia hiyo maji ya Murang'a, na sisi wote tunajua hiyo maji inatumika, ile maji tunaita overflow. Maema ya moraga arenda kwiga andu magi Kenya ama keep busy na kumasetera agenda cia kwaririria sawa arikie no akathie nwengi riu tu wota tano. No mwena wa Tana River atongoria kaunti iyo marenda gukuruhanio ndereti-inĩ ĩgiĩ mũhunguro ũcio. Mũtongoria wa Kodi Raila Odinga hĩndĩ ya kwĩthuria ciĩgiĩ ndereti iyo augire hamwe na icigo iria ikuhutio nĩ gĩcigo gĩa Tana Delta. Huko Delta tuko na population ya zaidi watu 200,000 ambao wanategemea hiyo maji. Kwa hivyo tunasema namna hii, watusaidie, waziri akuje atuelezee ikiwa kweli ni mambo ya kweli, watu wa Tana River wahusishwe kikamilifu. Seneta wa Murang'a Kĩambi Gĩtũra nĩ ũmwe wa arĩa mararegana na tabarĩra iyo. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa na Macharia wa Gacũru.